JPM consultant PPL lianding an JPM MLA candidate ten an eiruk lo tur thu an soi chuan atha ati muan thu soi voina JPM chung in khoma PPL lianding a hian ram shwai tu ten an hnuai eiruk na an ti re theilo chan chu an mani an filim lo wang ani arin thu soya hetiang ani mek lai JPM MLA candidate ten ka eiru velovang an ti hian atha ati muan thu soi PPL lianding a chuan manata to Mizoram hasona dal tu chu eiruk na ani atia eiruk lo ringot po hian masona chu an ama in a local maya an mani an fihli mani phot chuan mani hnuai mi te eiru khapngam lo khop ni tur chuan adoi jep theilo ti soyen ram than mo bok pakhan na chu eiruk na ania pahni na po eiruk na ania pathum na po eiruk na thawani thu soi eiruk du na chu re theina wang ni lovin ril ru zo ka ni thu PPL lianding a chuan soya an MLA te berin an eiruk lo phot chuan midang tan eiruk ngam a har do na wangin hetianga intiam ngam MLA candidate an nei chu a chuan thu soi inkhom hi JPM advisor pukap thang vungan akai shwai ani